Halo, 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 streaming again, you know. Kita lanjut grinding, guys. Karena semalam gua ngantuk, jadi udahlah grinding aja. Sampai level 50 ya. Level jobnya, guys. Level jobnya kakak. Dicepetin aja, guys. Lah, tiba-tiba tiba-tiba seperti itu, kakak. Gue lupa semalam udah sampai level berapa, guys? 19. 20 sendiri anjir. Yuk, let's go. 50-in aja, 51 lah ya, guys. Biar makin paten. Biar makin oke oke. Tung 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 sahur sekarang keracunan lagu itu gue, guys. Bus attack bro, terus pokoknya sampai kita kuat. Ini nggak ada yang naik nih. 154 ya, guys. Kenapa ini startnya beda sendiri ya? Duit gue udah berapa? 80.000, guys. 800.000, udah mau sejuta aja duit gue. Gokil gak sih? Ini duit terbanyak gue di game ini, guys. Gue udah die, bro. Oh man. Kalau bocil. Halo, halo. Apa cups? Apa cups, motherfucker? High potion, you know what I'm saying? Oh shit, here we go again. Apa? Lah kok apa sih? Tadi udah halo-halo. Udah halo-halo kok apa? Gak ada yang tapisan, euy. Di sini gue mau grinding aja ya. Kita bakal gue mau streaming ya. Bentar-bentar aja sejam, nanti kita restream lagi, guys. Gue lagi mau banyakin replyan streaming gue.
Let's go. Gonna die. Here we go again, you motherfucker fucking guy. Oh shit, here we go again. Back attack lagi. Kita pakai mode the flash biar cepet. Ya, gak mati lagi. Gak ada yang naik nih levelnya. Level job gitu, level karakternya gitu. Jangan malu-malu gitu lah. Kalau mau naik naik aja bro. It's it's okay, no problemo. Everything's gonna be alright. Oh my god. Gonna die. Tung tung tung. Oh shit, here we go. Nanti kalau stream ini lu nontonnya pada replay stream ini nggak ada suaranya, itu berarti copyright ya, dipotong YouTube guys. Aduh, back attack lagi cok. Ih, gak mati loh, kuat juga dia. Tung 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 sahur tunggun tunggun tung. Preventive strike, you know what I'm saying? Wih, gonna die dia. So easy man. I'm too strong for you man. Ini review gampang banget naik ada guys. Udah level 22 sendiri. Ini masih 20 ya dah. Oke, semangat. Semangat kakak. Gue mau farming ini dulu ya. Farming job dulu, seenggaknya semuanya kenal lah guys. Ini bakal sangat membosankan sih, cuman ya buat dedikasi buat RPG kan. Tung 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 tung. Ayo dong, jobnya naik dong. Duit gue di 100 kah?
87 870.000. Naik level dia Bodoh deh gak sih lu? Itu dia boy. Tung 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 sahur tung 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 tung. High potion kita banyak nih padahal, tapi kayak masih 99 ya. Gak bakal nambah juga soalnya gua habis belanja kan. Oh come on. Berapa level lagi sih pada? Ini 30 lagi lah. 30 level lagi, 30 rata-rata 30 level lagi ya. Sekitaran segitulah. Yang belum berubah jadi Mong, gue jadiin Mong aja lah. Ntar mah biar makin kuat guys. Itu dia naik level boy. Tung 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 sahur tung 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 tung. Ih so easy, 2 kali serangan. Duh dapetnya potion mulu padahal gue udah 99 coy. Udah gak bisa dapet lagi. Status ini masih level 58, 59, 59. Ntar ya kita turunin ke Mong aja. Here we go again.
Apakah akan kuat teman-teman? Oh shit, here we go. Wih, langsung mati aja. Gonna die. Suka nge-stuck gitu dah. Kocak. Muter ya terus di sini ya. Pakai mode The Flash. Gonna die. 100.000 kah? 1 juta kah? Berapa sejuta kan guys? Ini udah 950.000, 100, 1125. Iya benar, 1125. Oh, come on meh. 957.000. Belum sih tadi. Rp956.135 ya. Rp35. Bukan rupiah, gold. Gold kan? Jil di sini mata uang Final Fantasy itu Jil. Tung 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 kentung. Ih, so easy main 2 kali serangan gue nedai. Gonna die you man. I wanna feel alive. I wanna feel alive all the time. Kita akan melakukan hal seperti ini terus menerus hingga level 50 job black belt kita. I wanna feel alive. I wanna feel alive all the time. Status kita berapa? Masih 164 kakak. Save dulu guys, sudah lama. Ntar ngebug, gak ke-save, kita udah lawan musuh banyak anjir.
Siap dulu. Tadi duit gue 700.000 ya, sekarang udah 988. I wanna feel alive all the time. Gonna die. Ih, so easy man. Ini gak ada yang naik kan apa lagi guys? Apa mau coba di ini? Kristal. Coba lah ya kita masuk ke lebih dalam lagi. Kita udah kuat banget guys. Ingos kita udah level berapa? Lucu banget ya, Ingos kita ngomong aja. Wanna feel alive all the time. Kalau kesini tuh ada apa guys? Oh, all the time. Sorry bang, gue lebih kuat ya bang. Ya, so easy man. Menclok di jendela. Nenek sudah tua. Giginya tinggal berapa? Tutup sendiri lah. Ih, udah gitu aja. So easy man. I wanna feel alive. I wanna feel alive all the time. Sini maju anda. Ya, so easy banget ya.
Ini ntar dah gue curiga guys. Adakah sesuatu manis? UNESCO. Cek dulu. Duit gue udah sejuta guys, gokil. Kita masuk di kristal aja gak sih? Tapi copyright gak ya? Oh shit, sakit banget anjir. Oh, bisa kita di sini ya guys. Ini ada tempat turun guys. Ini buntu. Kemarin gue nyari-nyari di sini pusing loh guys. Nyari-nyari jalan tapi sekarang grinding deh. Itu dia boy. Doga nih. Ini bisa lewat guys, buntu ya. Wanna die. It's so freaking easy bro. Gak ada jalan lagi. Gomori. Ih, gak mati loh. Nggak ada pintu, aduh. Nah, itu udah langsung mati. Coba ya kita masuk sini, guys. Explore aja ya. Wah, banyak ninja nih sih, guys.
Sakit ya. Eh, sini nggak ada apa-apa. Oh shit. Oh my god. Kelemahan anjir. Habisin dulu guys. Oh ini ada jalan Jet. Salah anjing. Emang kesini. Wah nunduk kayak ya beku anjing. Ngeselin sih guys. Potion gua habis lagi. Sap dulu dah. Takut gua nedai, cok. Wah. Ada yang minta-minta anjir. Banyak banget guys. Ini kayak bukan belum level kita dah. Kita turun terus masuk sini. Boleh nggak sih save dulu guys? Ke kanan bisa. Oh, ternyata lewat sini nyet. Oh I see, lewat situ guys.
Gak teliti gua. Nah racun kan lu. Heal dulu. Ntar kita beli lagi gampang, duit gua banyak bro. Boleh gak sih gue save dulu? Oh iya nih bener guys. Tembusnya ke sini, Cok. Lah bola siapa ini, guys? So easy, man. Kita main substitute aja cepet-cepet ya. Oh shit. Gue di jalan rahasia. Ntar ya guys, kita ngambil ntar aja. Gue udah tahu jalannya berarti. Kemarin gue nyasar guys, gak bisa kesini anjir. Karena malam juga gue. Kan gue pikir sini gak ada jalan guys tuh. Ngetok di sini anjir. Ih, gak mati anjing. Level berapa ini guys? Ini udah. Kan tadi gue di save dulu guys. Takut mati. Nah, gue kesini itu juga kosong guys, bukan kosong sih, kayak buntu gitu. Emang streaming kudunya siang ya gue ya guys, biar kagak siwer aja matanya. Levelnya udah berapa? 27 aja, masih 27 nya jauh, setengah jalan ini baru. Sabar ya. Oh iya, kita nggak sono guys. Nggak bisa. Lewat yang tadi itu loh. We're gonna die bro. Pokoknya minimal 500 ini ya, 1600. Musuhnya ginian lagi guys, keselin banget dah. Kena racun kan lu? Kena lagi.
Gonna die. Ini kayak ada sesuatu loh guys. Bisa dilihat nggak? Udah bisa nyet. Wah, nunduk anjing. Nunduk, cok. Waduh, masih jauh perjalanan guys. Set dulu. Masih jauh perjalanan acu. Item lagi, item lagi. Apa duit gue 1 juta boy. Mau jadi apa gua? 7.200.000 duit gua. Oke, ada pintu ya gitu loh guys. Boleh guys, si grinding dulu guys sini guys. Di dalam gak ada doga ya? XP gede guys, lumayan. Apa mau coba masuk guys? Kita putar aja. Ih, so easy man. Tempatku lahir penuh derita. $2.000 XP. Mau masuk lebih dalam kah? Tempatku lahir penuh derita dan cerita. Itu dia boy. Masih ada kotak cok.
Gimana caranya gue ke situ, guys? Gimana caranya gue ke situ ya? Gimana caranya gue ke situ, guys? Ini udah gue ambil kan? Oh, udah. Maybe I should go. Nggak ada, guys. Levelnya berapa? 29, 29, 30. Coba lihat, guys, ntar dulu. Oh, di sini ada jalan, cok. Ribbon, but it's a trap. Oh shit. Shit, 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 man. Gagal dong. Dapat apa, guys, tadi gua? Ribbon. Dragon Hammer. OTK 200 ya. Ntar dulu. Here we go. Ekspor ke dalam kali ya, guys. Kita balik lagi. I wanna feel alive. I wanna feel alive all the time. Everyone listen up. Oh, ini tempat senjata.
Kayak kita ide deh guys. Kita beliin sesuatu lagi gak sih guys? I wanna feel alive all the time. Kayak gue mau beli lagi deh. Castrato, Summon Bahamut. Apa nggak usah ya guys? Ini beli lagi kali. Kebanyakan duit guys, bingung. Nah cukup. Gue tinggal 800 lagi ya. I wanna feel alive. Susah Odin. Baterai aman. 43 masih. Panjang nih. Kayak gini bakal ada ini gak sih? Usul guys. Gak ada ya? Kayaknya gak jalan deh. Wanna feel alive. Shiny curtain. Level berapa guys? 31 lagi. Rata-rata 31 guys. Boleh gak sih save dulu? Supaya aman, damai, dan sentosa. Apakah sudah sejam guys? Bentar lagi. Kita restart ya. Kita restart.
I wanna feel alive. Aduh, ada musuh lagi banyak banget bang. Oh my god, this is so freaking. Ngebut gaming. Sorry nih bang, gue udah kuat ya bang ya. Bukan aku tidak cinta bang. Aduh, back attack lagi guys, bahaya nih guys. Nggak, ternyata nggak berbahaya amat. Nggak mati cok. Oh karena back attack ya, makanya damage kecil. Itu dapat high potion. Salah kepencet. Ada grinding dulu. Kita akan grinding terus kakak sampai level 50. Abis itu kita grindingin magic. I wanna feel alive all the time. Wah gila ini guys, ini dedikasi banget sih gua. Back attack lagi. Sakit guys kalau back attack. Maksudnya dia sakit gua kagak. Tuh jadi kan 2000. Itu berapa? 800 lagi ya. Slow bro, masih 800. Statnya gimana sih? Agility masih kurang ya guys.
Apa Magic gak usah ya? Tadi ngapain gue beli? Elixir tuh nggak bisa dibeli guys. Elixir tuh nggak bisa dibeli coy. Gila, gue udah gak butuh ngeheal pakai pesawat gitu loh guys. Udah cepet yuk. Dapat berapa sih guys? Jobnya apa 32, 31, 33 sendiri dia, kocak. All the time. Udah cepet guys. Siap dulu. Wih, level lu udah nomor 1 cuy. Maksudnya ini for next level tuh buat naikin level karakternya atau buat job ya guys? Gak ngerti gue. Ribu. Ini yang paling deket dia sih guys, si Ark. Kayaknya ini jobnya deh. Oke, segitu dulu aja streamingnya ya. Nanti kita lanjut di streaming berikutnya aja. Tapi gue makan dulu guys. Terima kasih yang udah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.